bantu bami yazi umuntu unenhlanhla ukuthola wena yazi into le phela ngimbona umunye umuntu ngaphandle kwakho uyangijabulisa sifuna naleso simali yazi ngithanda kanjani mathekela wena ngithanda isithangibana khona hawo wena lusana nami nje sengenzile ufuna ukuyele lapho futhi Abafithi dadi awazuyidela abafithi antu utheke bomala ngiyanta black mobile jaka ngiphuthi ya emuna usanike Valentine konjikini baba ngiyalibeni next mina ma shapa chocolate nyana dadi ya mina nani anafika mazisi mina toka tibaji over atabona obviously man unokobansi emuna kakimedi wake mina simeka bafethu nyanishiya ke nyanishiya ke bafethu thingisondele thingizame ngiyakutshela ke hayi ke sisi Valentine phela ngona uyajola Juniors yo Juniors kangiso se hayi wenzeni ungwadele and he's planning to buy something like angazi uzokuthekela ngeValentine but uzokhuluma nobani ngoba ungwadele yo mara nizokhulumisana uyazi Valentine njani angazi kodwa ngikwatile la actually akungona uba woyazi mina ngilonge baba ngizolala ngizolala yazi ngizoba online ilanga lonke ungipha amazimba ngizokubulala ngithi into akakuphazona sizoshela sithola kanzima nathi amajona umkhadi yangihlule uzokhona lo baba vele yani usesikhona nimelana nekufa ukuthi kulahlekile ngona ngani shithi ngiyopheka konje ngishiya amabhodo ne ngizokubona azwite kikai kamona kikai azwite bayithe unali azwite mona ende diyawa da kikai mo kungali bana ngitsisana yabona yo awuthi lakho lindu awuthi lakho lilakhi nawo hayi iplans kuhlala ngami hayi kanja gosh ukunini Valentine yo ngiyolala ha ngikhona khona ukhona yani phela ngisongwa anyabuza asithathi wona koya musufuna kazwiti mustani asambi angithi sengijamuka manje wena ngeValentine plan iplan wokoba habu ukobala jwang kelteng ukhona nani ngikhona naye phela ngizokwenza ukuthi sikuhlanganise la usres hayibo okay mina ngizobona ngawe manje ngikuthola kanjani ngisethi number zawo ngikedi number cool maka wena uthomfonela be ngizokufonela sakazi wengakuthini ngithembe phela abantwana abahle bayachoma ngithembe ngizokufonela yo ndikubethe buhle akuthi wena ngithembe ngikayisultan to ya ngikufonela amfithi kupho ngifonela sakazi ngikufonela ngithembe
Ngifonele lo mfana hle. Hello. Hello. Alright. Shapena. Waziwa bwalma. Kwani kuwela. Lokho livokhuluma naye no. Sika sikwela. Hey. Ngisakhona ukuthi umphonela. Ngitshelile ngathi ungithembe Mustani. Manje buthina le ndaba leya. Usaka sibe? Hayi kungathengela umuntu ohoplayile ke. Ngafede. Azizame fede. Ezami. Yeah, so bona isibeka hayi. Aneke umpayizithe. Wena ungabhayizisi mina. Wathi. Okay, manje sohlangana nini? Angikuzwa? Ngibona nini? Wena ufuna ukungibona nini? Phela ngizamele ukuthi sakhuluma. Mina kusasa kuna flop. Nasasa. Yeah. Tashapa tashi. Fede. Ciao. Mna kubona wena bana bawutwayethi kanye. Ya qaba kidilo akayinja. Mna cula ungethetse favor so. Favor. So chong fethu batla ukwalise saka mahli mfethu. For ke fitle ka something ke mbonse le nka ke surprise nthola. Ya isaprino nyana. Ke nka ke gift. Monna, awatlamela ubona so ngithotsa ka swa. Wena etsa ntwe kukupa yini? Plus zakhuleka nje. Fika. Ngitshepa wena njani? Zakhuleka. Fika. Surprise. Yazi umuntu ongazi ukuthi ngiyathanda Ngithanda nje. Linali langa ke lelibesimela amabali bali. Yazi phela abantu abathandana nje njalo. Naye ndabantu abathandanayo. Team Bathengelana izipho. lo ngizicabanga bangathi ngithi ngithwele semntwana. Ngiphethe ke. Oh. Ngibonile ukuthi ale yakho yasokola ngathi athi ngiphelele. Ngile iqeda ukuphuma amanzi uyayibona? Acha. Cho, la confato the mic. I'm living my life, I'm building the future. This is my life, and it's all about the mic. I'm living my life, I'm building the future. This is my life, and it's all about the mic. Yeah.